Oprosti, oče, ali ne mogu da ne pitam šta si to malo čas mislio. Kada bi to Srbija opet bila nezavisna? Da prihvatila sve tačke ultimatuma? Ma nije, oče, ma nikako nije smela to da prihvati. Da pusti Austriju da po Srbiji hapsi i bije kako hoće. Austrija bi sve otela. Svaki rudnik i fabriku i šumu, sve što ima ikakve vrednosti u Srbiji bi otela. Ne bismo ni na svoju česmu mogli bez Ausweisa. Gore nego u turska vremena. Carstvo je carstvo, oče. Nema ono milosti ni prema svojima, kamoli porobljenim. Ničija nije gorila do zove, sine. I austrijsko bi prošlo. Strpljenje je trebalo razuma. Nije baš Srbija morala da šalje svoju budućnost u pokolj da zaustavi carstvo. Koliko bi nas danas bilo da ne bi to prokletog rata. Kad četvrt snage nestane, koliko je to pokoljenja. Nije to jedno muško pa ga nema. To su generacije, sine. Glavu treba čuvati, decu, vas, budućnost. To je dobro.